Kanami te Jani Manipur Chief Minister Khemchanin buffer zone ahin kho khela Sanapatia CSO so phabe to akimu tu na thule project chi zat ham agathian so na chunga hin inam sungwa Mipi te Lamkai hole emle so chunga hlaset dale kita san lo na thuchang tampi hongeng do in hichjeng se chu hilabin Sadahils langa buffer zone nga ho KZBV volunteer so chu ansulung na le zengwin hi mót bung có hệ mót bung ngó mấy đâu không cái to tàu hả mấy thấy gà đi cái to tàu rồi mấy cha câu đang phải tận đấy ha Dia tu lah. Dia tu lah. Sampai orang kaya buat bana tu lah. Dal veti yang ni, no me. Video kap tay lo, payam lo. Ini bullshit yang dia tahu lah, macam semua. Ini dia yang tay kita. Ini bukan tay sih. Ini बहुत बंग बाजार है to nè nó lại ra nó lại to thật là lại rồi mấy thấy dầu rồi là tùy dầu quá rồi mấy thì nó lại tàu không hay tàu cái nôm rồi nó thì thầy tao last hai mang tàu e mót bung kosong bazar hichithu hi abanghan in gelle Chief Minister pa Sanapati a achi ji a chu ipidinga kilungna kho ten diham tiloizong umdalodi ahin hi athu hi gelle 3 May 2023 a patna Koiman official ta buffer zone hi ain kho khel kha lo lai a hin tuchung Manipur Chief Minister Khemchanin ain kho khel hi Manipur government no ya dinga official ta dinga amasa pen hi ta na hi hichini pi avet sa ham itile tumasang CCR mai thlai to galzowa patna hi National Highway lamhlong hi tinle ha tho a inatinu a hi in jithu ji a hi Manipur government in free movement o me atina diwa hi Phatmasa chu MSRTC basong ahin sol lugo na Sadahils kalthin manbi wang kho a cheng golhang ta chapa lalgo thang sing sidin jong ahin kho ana chanlo chu ana hi in a hi गाड़ी कोई गाड़ी है भाई जमाना मी खा खता है Sopi lalgo thang sing ship thu jong hi athum atha omlo le namipi hizat thina ito ho jong athu le la I ma omlo la ya emle sobin popular government and job jeng hi inampi wa dinga imazo se adinga sitna ki patna chu hong hi do khatan buffer zone kho khel loading thu hi Lamkai hon tila pana ana saging sa chu ana hitan Sadahils langa inam sipai Lamkai hole tu a ko tua convener tu jing Lamkai ho
holim na chomcha ga ngai tari hi ti be ti ipitin na bedbam non ipitin na gelbam a cabinet cho to nom na to ta be ta se lo pi sai wang a cho highway a wang CM pa wang te chi te lo de very clear kung chi go tale ipin na bol di bam nu pi te amai chi te lo de chi ya chu ka se ye non ki nem cha deputy CM hi lo wa protest to pe ke wa the main focus is mail he chu ka tam wa lu lo de ti wan so very clear adi chuna ulu ni chi kan do na hi minem cha hung hen lang ko tu lam kai te hin ko kho men lang sahil ka te hin ko kho men lang chi thing noi lam kai ho jo sen ko kho men lang buffer zone ki chai te kang pu pya hai buffer zone ki chai te uisu buffer zone a kahani te ho buffer zone su ke nge ti asu ke ka bol re ti hoin a bol thau buffer zone ki ala ka bol sa ta lam kai ka asil ho chu ki bet ta uisu gol ala ni ngol ta cha tu ru ta lam kai ho uisu kang pu lam kai uisu koi ma ta ngol ta ki bet ru ta itu dah na Lamkai ke follow sila phone lalu usu siam panu nama thai le leta buffer zone ke thai pun te si ki bet wa usu gol Hichi dunia buffer zone umpahi if anybody breaks the buffer zone maybe any community any government hichi buffer zone ain su ke ki na Mipi thak dinga nam sumang dinga Gimnei si to pha dinga hunglu o mai le su lo on boy organization in pan kala di wi Mipi ka hu di wi we are prepared we are ready kai ta ve Mipi ilung ne lo di wi ti tunin ka sai ho ni ahin allo thailowa imuvenu separate administration kiwa hom na tum idel pau hichi to ki dowa hichi in dowa hichi dona na hin to ga hichi ei su boy thel chu koi zat koi nam jong le tu na isa tu hi ti tu na namasangwa dikle ka bole lol hin na dinga pathin han na songa iki chalo di movement lol hin na da movement do da phat chu India government hin lang state government hin lang naga hin lang me he yong le athua ke sath pi the sath pi deu tha ke sath pi the ke sath pi deu cha chu lol hin na mu deu ya hi buffer zone kho khela hung ho chu ki tham pi jing ding chule koi ma lam thonga buffer zone kho khel sa lo ding chan ge ya hang san ta a thu an sayu a hin thu ki sei zo se hi changwai la zon ki tha ta bang be hung hi khatan hi cho zo se hi popular government is of ji wa hi chief minister pan na chuti diu na khati diu ati chu yes sir ikichai jiu ai tai ti hi nampum pinjong I het saw hi jong la avela itha gel do kit na diwa ki hin sei khit chu a hi in tu ka la hin phai sung jong tonglaw bi thil so ji in ha ta in abuin esan te jong bong ki ka chapang ni thi na chule CRPF camp ki bulu na a thi ho lunghem pi na in asuna janin aki phin jengobin phai sunga curfew om jingtan chule internet service jong akha pi jengobin hichiho chance la nan arambai hole CM lui biren sing chule CSOs phabemin CM wai him chan government dei lo na le government tu thu dingai tu na in ki phinna abol jingobin adia alung han naw chu chapang ni thi na thu a chief minister in bom hi molchunga kuna ki kap hi pui lokala kuna akom vela ki kap hi bobe ati ji azong hi esan Mipi hon KUKI ho apan PA atiu hi amonga hi tusan ge ya hi Manipur chief minister Khemchan hin nemsa kipgen deputy chief minister tu sawanga hi KUKI te dinga abol do I ma umlo hi adia jani senapati a achina a ukeng ne hon memorandum api ho la azong chu changobung ti khulen to tapho KUKI gei khu senapati district nga akoi pi na diwa memorandum na pi ki nu chu a hin khalanga nem sain jong popular government azop ma pana tu ge ya hi nama dinga abol pen jong ke hello lai din muna umjing na lai hi nampi din mun hi igel to chele nam sipai ho jong
gam tum adel naw KUKI len jalen gam zo gam kiti ho ahin del naw hi kum zat ham khat hi tan ahin masanga chun SOO su anakayu ti lo hin nampi adinga machal na ana thei pon ahin that May 2023 zowa melhe to gal hung uma Manipur capital akuna KUKI kitifat tha chimit dinga melhe hon ahin gunwa mihem izat hamle inle lo izat ham e hal ha pe zo wa bohi wanoi nam tin he na ihung umbe mo hin athi amang inle lo nei lo tampi ki umjong le hichitabang chansi tapon te ti atuma ki vai hopna ki vai pu na ding in thumwa India vai pu apang BJP government in zo noble da umlowa zat be ham chu eina ki ho pi chu ana hikitan ahile tua hi idin mun ho ivetna chan ho hi masanga patna eina ki thopi apang mi het thei ta zat dang e pan pi hon zo tu hin ehin thak ngam tawin inam Lamkai ho yemles ho chan avet mule alu su gam tan nam chawai te sumle power a lop te nam hi chu ehin het chen tawin adia ho de set chu popular government izopwa masanga banga ima omtalo dana Lamkai ho cheng adia emles ho chan hi nampia dinga ana waljing chu ana hitan hi aji chu tu ge din mun ilhunu hi ikisu mol phowule itu icha khanga jong iki thodo ki lo diu chu ahitan tu din muna wanoi gamtin chengin itho gem nawle kumbesa hiti chan inam sung government in don se a enei lo naw ho hi tua het thei ta ahung ho zo se jong hi mangtha ding a hi kitan chichu hi le namina na thi ho cheng zo se jong hi mo thi a thi dinga chu hi ta zo in namlam kai pha mikita mithudi mihang san sumlepai pawara choplo Lamkai inei lo hi puna omle jengta na hi alangkhana kotu Center Defense Committee KUKI Village Volunteerson zani chun mass resignation and bolwin Lamkai ho anpeta ven hi Lamkai ho chunga hi akoi ya hi lungthailo chu ahitan ama hon aseina wachun 8 April 2026 ni khoa volunteer chapangkhat hungki kap kha na chunga rally ki gonga Mipi in pan phaticha ala lo hin KZVV ho na asaina ki nei poi ti phochin na hin chule Manipur Chief Minister in buffer zone ahin su ke a gamsung nom ta ahin chodut na chunga Mipi le Lamkai ho thibbe cha a hin kumpha website KZVV hon gamgi ahin nga uhi Mipi le Lamkai hon aya phatapoi ti phochin na in akimuro ta na hi hichihoji ahin tuni akunin Center Defense Committee ko two defense member zo si in kahaita wi ti akahin phondo hi tin thusu ahin bolwin hi hichichungchon hin tuni chun ko tu Lamkai changin mass resignation and bol kiduvin hi ama hon ahin seina wachun meite gal in do kalu kumthum ongling gotan tuni chana igal do na uwa pan ihin la ubin genthein hi hanlang ha sat na hi jongle ki thu khomun kilung to ta pan ila naw zalin tuni chan ihung thlung zobun pathin le nami pite chungin ki pa thu sei zolo kain phong win hi ko tuin namga la dinga sahil ka le KUKI in pi Sadarhil in achisa 4th May 2023 ni khoa akido piu mehlei ten ahendel khumta ajiun neina siam da un hibang chun bol thai sun le to thai sunin tin le ha thu in imo man lo bunaman lo chule phaisung je nga jong hin khu it chalovin nammi pi te po do nan aneke pangin hiti chun galjong hin dawun hi ko tu jong 23 August 2025 ni khu in molnom wang khu monin in a sim phaun hinla inammi pi wa kuna hi han hoila ya kuna hi jong le sei sit na le min sit na aneke tho jingin namgal a hi tin lunghalo le gel them na aneke nein wang sit na umta in gamsung na ito jing layu le namgal ido jing layu win
8 points public declaration 3rd May 2025 Martyr Cemetery khat cha ana kizui tapo na hi namipi dei lo le ito na wa to zo lo tam ta om tan ito thei ta lo ji ule gamgi event bit chota lo ji un that 10 April 2026 ni ho in Manipur Chief Minister pan gamgi palke in chile igam sungu ahin choduta ji in mabana ima ibol thei diu om be tapun hije chun kotu in kato zolo diu le mipi dei banga kachi zolo diu ka ki heta ji un kotu executives le anuya department umjo si media relief medical defense chile women wingin tuni khu akunin mass resignation ka bolta we kukinam mipi le sahil ka kukin pi sarils pathenin mabanin phathei bojing ta hen kaki thum naw nei san pe ji un kaki pa we tin kotu no ya department lo bo ho cheng soi kaina chun savin hi hitia kotu ana tong lam kai zo sin kilung to ta haina le kha mass resignation hen pe hi phatecha event le isim le chun mit thilun na thei khoma pu na ta hi kotu oimo po tin kotu chu mai legal do na dinga ki siamdo civil organization a hi bu ong machal le jengwin pa chat ta organization pi thing khat ong ki sultan mipi Kinepna zong asang le jengin ahin la kotu hi adei bangin achat lo thei tapui a ding bangin a zo tapui aji chu chabi choi chu mai tai ti chu hebin robot banga controller khat noya chatlo mai bangin om tan 8 points declaration zong chabi choi ho je in atong do thei tapuvin athupi pen buffer zone zong aweng bit zo tapuvin hi kotu dinga ball bedding jong umlo hitan hichehi remote controller ho ji hi kotu in jong atam zone yes boss ahin ti jing na we hizong le organization khat chu phat zo sia yes boss jing thai hi pun inop ida ki banga phat zo sia yes sir ti gun kai sanga mass resignation ki pe do chu last option hitan tu chung hi hichichu abolo hin pa chat hle jeng ben hi inam din mun hi popular government is of niwa pat boy mong hitai ti hi asai na ke dinga isei no mu chu hi sautin dunia dingin hichan hi sautin hichan hin chaita hi ti we teo akim vela ho zo se sen zatam ka thi jong le kho lo pi chu igal mi ta taw hi tu na igal bol ho hi hilo lai pi chu igal mi ta taw hi ku hu hi da ha e ho ka no ho ka hin ki to mo sa ding ho tu na igen thenu zo se suma hin ki het ding ho suma hin ki het ding ho tu na mi nu mi pa nu nga gol hang tam ta gunoi dai noi lova